Remekapta achuwi khamataya paubing. Manipur Shogarna Yari Fund Mishokran Makami Wibang All Manipur Tribal Development Grievances Forum na indefinite blockade ngahothaira. Ukru District Inter-School Literary Meet Kupsanghaira. Laikhyang Thor Ajit Tangkol Express Pipau Thang Mairing Chodang in a Pami Dale, Pauping Maisaina Nang Rumsa. Manipur Wivang Rural Development Ministry na Lupa Kro Shashni Langda Sanction Samilaga State Shokarna Lupa Kro Shakamang Migshok Wivang Makamiya Indefinite Economic Blockade Ngothaira. Economic Panji All Manipur Tribal Development Grievances Forum na Kangahotna. Lupa Kro Shashni Hang Pangada Truk Lak Hang Matida Chiko Tinkani Hi Center Wi Shong Aina Rural Development Ministry na Ajukum Makugajang Sanction Sami Gahaina Ka Manipur Development and Panchayati Department na Chui Lupa Kro Shakamang release Sakamina Chia. Kro Shakaji State Wi District Saikora Wi Kangarum na Chia. Center na Sanction Sami Gahai Mishokranji State Shogarna Mishokavai All Manipur Tribal Development Grievances Forum na CM Pireni Powada Ajugjang Tarik Tharathang Memorandum Misangahai na Kala State na Jitang Kro Shakaji release Sakamina Tahanga. Miran Mamishokrang Laka Aina Tangda Indefinite Economic Blockade Sara Gajihi Forum China Reader Wi Aina Hangra Hairasai Ka Achawan Tiwale Ningo Chakauba Kata Panit Panau Adam Yang Mida Ngason Gahaina Kala State Shogana Funji Mishokavai Dadraha Kachang Pai Aina Tangda Forum Jina Adam Mihairasai Ka State Shogar Wishong Aina Hanga Kami Malay to the Indefinite Blockade Economic Blockage Highway number 2 Dimapur to Imphal Kala Cheribam to Imphal Highway number 37 Chili Kaung Kawa Masang Sakmara Chihairam State na District Saikrowi MGNNREGA Fund Mami Shokrang Laka Aina Tangda Economic Blockage Savarada Blockage Ach Ngaya Sailung Aina Hapokra Chihairam Manipur with larger interest Yang Mida All Manipur Tribal Development Grievances Forum na Economic Blockade Kanghot Chili Yarwi Trucks Transporter Association Kala Long Naubing na Kagatomilu the Forum Jina Kabosaya Arsut Kala Pastona Makokame District Level Inter-School Literary Meet Ayakup Sanghairam Beyond Classroom Gajina Tuiguisada Literary Meet Chi Ajontang Tarik Akathang Haugupokna Kazip Chile Worship Tarada through Garden Sharukwida Debate Group Song Acapella Written Chiki Spelling Bee Painting Kala Essay Ngahan Secondary Kala Higher Secondary Level Aina Rumi Hera Literary Meet we create Zimik Show Ukru Central School Aina Maringi Memory School Ngahan Kuika Kakaniatang Union Baptist Church Li Kuikaya Kazip Chile Pasto with Project Director Gajendra Mohandi Kala MES AI Ukru Sunida Jajo Anikani Namaso Saravazanga MES AI Ukru Sunida Jajo na Kamatuli Gahang Ngishan Sari Sangkala Full Uniform Aina School Ngate da Rang Room da Kalai Taigu Kuiji Sokmi Adam Ngasaya Kala Kadam Gishuhi Academic Lyric Wivang Mang Maning Mana Higata Literary Meet Hina Kadam Naubing Wivang Talent Kalai Jitai Kwai La Resang Kwai Tam Kami Apong Platform Akang Saya da Sunida Jajo na Hanga Gagshunga Kadam Now Avavoting Sa Kwai Jishud Mi Bing Nala Matamay da Tami Yang Sang Miluda Kabos Sahira Tamkukui Shugukui Jiana Kalatamang Maningla Musod now Pingnila inspire Sakavang Saloda Kasatsanga. Public exam with Dobersly Mazang Kurji Katam Nobing Week Shoina Gaji Gaji to Guili Panda Katam Nobing Jina Napat Niedla Sang Roka Toliru Gong na Kaiti Kahai Pui Purinau Kani Wishim Kuli Icar Assam Rifle Samsai Battalion na Kangajon Vamihera 35 Assam Rifle with Commandant Colonel Manoj Sinde na Shimkurjili Vasambangda condolences Vami La AR na Ngchon Mi Gbai Ngchon Mi Ragaji Hanga Shimkurjili Assam Rifle Samsai Battalion na Otkala Lan Aina Kangjon Mi Herada AR we Bao Miraya Ramnobing na Assam Rifle Ningishi Pongshogada Hanga Ukru District Olympic Association Executive Council with Election Nomination Misang Rokta Otpam Trada Chiko Ivang Applicant Makuda Gatum Tasangaira Hangda Klehi Ukru District Sports Association Ling Shikta Kasem Ukru District Olympic Association winner Association Chui Returning Officer na
Jithai Kamia Tishuda UTOA President Kala Senior Vice President Wivang Avavarib na Thasang Vice President Pam Katum Wivang Mati na Thasang Haira General Secretary Anna Treasurer Wila Akarib Joint Secretary Pam Pangawili Shini na Thasang Executive Member Pam Shini Wivang Mi Jishat na Thasang da Otpam Gajiva we candidate Ling Rokhaira Nomination Scrutiny Ajuwi Tarik Pangali Sara Tarik Jishat Thang na Withdraw Sak Vai Kanawa Thang Sara Kala Election Tarik Trada Shini Thang Vasaki Gajina Women of Hompung Unit for Social Advancement Usa we one day market rumi gida leidale leng nong je ajuwi tarik phanga kupthang Saturday pakshi mini stadium li rungmira atam nang thor pung chuko we enang jin pung muti ena tang da sawara jia leng nong chili local products ngara khai mangatai hau khamoi khui local her hanchi thei kala hunting hanra ayur gotong samphang rada makhok mina pawmi Usa we one day market chili ngreogi kichi pumper lakau open flash Lang Reura, Harvanu, Kui Hikata with lottery ladele. Tangu Richum now, Kachikatana, Rang Reo Kangai Leka, Rang Reo Paira, the organizing committee chairperson, YLNC na, Kahang Enang Soda, Usawi, one day market chili, Razangkwai, Tanku Liram, Lili Kale, Saikorali welcome Sadaleda, Hangchipuna. Ajugomwe, Miss Good Mingpo, Renkai we, Derisa, Nyangai Sang Vartina, Kuihera. Miss Good 2022 first runner-up cycle we Vahojong Haukip Kala second runners-up Charachanbu we Rosi Nyangpak Mawi na Kuya. Chin Kuki Mizo Zomi we Hagmaikap Kachi Nitrei Kudli Manipur Chief Minister N. Piren Singh la Shoktang Vazanga. Piren Naghang Chantel Kangpokpi Kala Charachanbu Kata District we ena state level good Kamayon Imphali Tagazangli Kasak Panimida Shokarna Nitrei Kamayonji District Kadaili la Rungkami Gasana. Good Nitreji Peace Crown Tuipong Charachanbu District Likaziba. Good Panit Kamayon Kupsanguda Charachanbu Naubing na Ara State we Hakamaha Sangai Panit Mayon Kwai Kangran Sauluda CM na Kasatsanga. Ajugumwi Sangai Festival Imphal Mangli Mapan Haila Charachanbu Zangda State we Abam Ngatay Deli Rungmigida Leidale. Achawon Tang Tiktak Hai Kurjarat we Morbi Tong Reader Repair Sak Vai Kwikasang Contractor Bingji Chikta Ot Sak Vai Qualify Masa Samada Karotli Prosecution na Hangaira. Tongwe Flooring Shinlaga Capel Machine Mada Flooring Njay Highway Credit Ji Mapung Karna da Prosecution na Forensic Report Jiteda Magistrate we Courtly Hanga. Matang Tongji Tektada Jiwi Enagatimi Shaka Hangmati Gahaira Tongji Kasemli Gazang Ochot Jiwi Accused Riva Group we Manager Kani Kala Tong Repair Kasawi Subcontractor Kanili Chief Judicial Magistrate M.J. Khan na Police Custody li Guptang Aina Tangda Wivang Remand Sami Haira. Ocho Chiwivang Tukui Hai Panga Katailila Judicial Custody Remand Sahira. Chile Security Cards Aina Ticket Booking Clerks Ping Zangada Prosecutor H.S. Panchal na Hanga. Tongchiwi Flooring Gashinli Layer Mati Ksha Aluminium Sheet Zangda Tongji Ritsang Gahaina Ka Kapelva Machine to the Karit Mapung Ramada Kapelchi Chat Gahaina da Panchal na Paumi Ping ni Hanga. Repairing contractors Pingji qualify Lamsam Manada Kiwivang Kala Kibana Atumli or Chisin Kala Gajila Pashok Palungrada Prosecutor na Karotli Hangsanga. Congress Party ena BJP we mi nganang khang rock Tripura le shokta rot maratri sakuhera. Tripura we Bishakali Party khani we miping ngamung shauda Congress Party worker akha marlak aina sajahawada shaya. Kazibakali BJP workers akhana naumai kap kshok na jidale. Saza gahaya chili Bishagar Subdivisional Hospitale kuivada condition sakla aina leidale chia. Tripura BJP worker Man Sarkar na naumai kapshokta yaring ngawun khangaropli traka sazahawa. Saza gahaya bingli Pakan Kwai Kwa Tripura Fire Department we milila attack sashanda personal phanga sazahawa kala department we karila sakzam mihawa jia. Maramji police na mayang sang mithuada Congress worker ping na apam juwi shongfu pamkhamda Pradesh Sahira. Naumai kakapa BJP we workers pa chili tukhui kwai timan Sahira. Khairamban Keitel area li semhaidakle temporary market shed li apam makami wivang street vendors Tarakhana Aya Pradesh Kasa Sada Imphal Municipal Corporation Office premises li ot vayor kamaira.
Ajawan Tarik Thrada Thruktang Imphal Municipal Corporation Jizukmi Kashok Atishura Street Vendors being La Authorized Makasami being Yariwi Kayang Kare Shongfu Shongkarli Ot Muyor Paimra La Quairampan Pazarwi Alung Ayarlila Muyor Paimra da Tami Gahaina Street Vendors being La Authorized Makasabing na temporary market chili Ngotor Ngaya Kailaga first come first basis aina Ot Yorki Paira Chigahaina Ka Hangda Kale temporary market share chili Kaikina permanent aina Rapamda IMC we Zizukami chili Mushur to the hanga Chita the Sada street vendors being we long through Gardana Aya IMC office Pumli Protest Vakasana Protest Kasanjili Quairampan KTL Street Vendors Welfare Union Quairampan Bazar Women Street Vendors Union Joint Coordinating Committee of Registered Street Vendors Union Youth Women Street Vendors Association Imalaisna Women Street Vendors Welfare Union Kala Bharatiya Mazdur Sang Hibinghi Sanga Mr. International 2022 Bejanli first runner-up Kayuya Manipur now Luganan Shetrimayomli Shimkuram now na Lumlak Aina Ngorokhi Hera Trada Committee Mr. International 2022 je Kupao Quezon City Philippines li Mathangya Kuigada Ngahanjui Kayuya title Dominican Republic we Manuel Manu Franco na Yuhawa Luganan na Philippines we Aina Aya Ngator Imphal International Airport li Ungzangda Yarina Ringpa Mayalak Aina Bangrokhuya Luganan Wivang Moneywood Club Manipur Luganan we Chimmate Shimkurgala where Wisher Ping Zangda reception roomia Manipuri film actor Pony Kurumayum love film personalities Katela Luganan we reception program Jiliva Zanga Moirangkom Pokul Makong Imphal West we Luganan hi film Kasemli Lazang Laga Kap Kala model Sayam Anamingpo Mokui Salala Shongza Ziranka Vashunga Highway Ringapa Ningishi Pongshokta Luganan 2022 Mr. International Manu Francoli So Hangaigala Kagatom Pongshoka President Draupadi Murmu Aya Nagaland we capital Kohimali Ungzanghera Murmuna Kanitang Wivang Northeastern State li official visit Kongasana President Murmuli Chief Minister Nefirio Awi Deputy Y Badan Kala Senior Minister Aina Bureaucrats being na Assam Rifle Helipad Pumli Vangrokhiya Murmu Wivang Capital Culture Hall Public Reception Kwigamilaga Chui Aina Ana Project Hangtruk Hapok Migi Dale Chile Government School Gasem BMGSY Shongfu Eklavia Model School Kala Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Semkwai Project Zangdale Murmuna Council of Minister Pingni Raj Bhavan Sampang Ragala World War II Cemetery li Khayagashi Vamilaga Angkami Tribe we Pongcham Kigwema Lilavara Chile Village Council Kathana Pingni Chan Vang Zeki Dalaya Murmuna Nagaland we ena Mizoram Vahara Ladwida Ajuwe Kamataya Bauping Manipur Shogarna Yari Fund Mishokran Makami Wivang All Manipur Tribal Development Grievances Forum na Indefinite Blockade Ngohotaira Ukru District Inter School Literary Meet Kupsanghaira Aju Pau Heling Changhaira Pau Nada Clean the Tum Sai Kurali Ringapa Galakama Haya Zimik Show Saserano